Maya pa oras kabalen. Kayang tabi mabilog o pwersa ng GNN TV44, babyela rin makapanaun at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilatanin garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap gining Webis, July 3, 2025. Yaku po'y Beniginto at iti ing News Force, Pampanga. King inaugural speech ng Governor Nanay Pineda, pepasyag na laketi, ren kayang 14-point agenda, ay nibalita ng Patricia Mamangon. Linatag na lang Governor Lilia Nanay Pineda, ren kayang 14-point executive agenda king pamamuklat ning inaugural session ning 12 Sangguniang Panlalawigan bilang gabi ning kayang pamanungkulan king pasibayong pamagbalik bilang inda ning lalawigan makasentro ing kayang talumpati king malasakit, tepangan at lugo. Malasakit ang puso sa paglilingkod, ang pagkunawa sa inayin ng mga tukha, ay sakit, matatanda, PWD at patang kapampangan. Tepangan, ang tapang na magsulong ng mahalagang politika, kahit ito'y hindi popular, ang katatagan sa gitna ng crisis ng kalamidad. Lugod, pagmamahal sa ating lalawigan, at sa bawat kapampangan, ipanalo natin ang kabutihan, hindi ang sariling interes. Makatutuking agenda kareng manimunang sektor kalupaning modernisasyon dareng ospital, makabayong agrikultura, food security, pabale, edukasyon, digital transformation, disaster preparedness at e-governance. Buong suporta ing pepasyag da Vice Governor Dennis Delta Pineda at reng board members Keti at may nga kung magsadyang pondo para kareng programang manyulong king biye da reng balang kapampangan. Nipasa muna mang resolusyon ning pasalamat king ana mabanuang pamanungkulan din a Gov Nanay at Vice Governor Delta. Makanyan mo rin king pamagkilala kareng outgoing board members adi na Winwin Garbo, Micah Gonzalez, Benny Hoxon, Nelson Calara, Paul Balingit at Jun Canlas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. King Balen ng Santa Rita, formal neng sinumpaking katungkulan bilang alkalde Mayor Renan Calo. Ay balita ng Patricia Mamangon. Formal neng sinumpaking katungkulan Mayor Renan Calo bilang bayong alkalde ning Balening Santa Rita. Bitbiting mensahe ning pamisan metong at pag-asa para kareng kayang kabalen. King kayang inaugural speech, mikititulong mensahe ning pag-asa. Pepasyag ng Mayor Calo ing kayang personal kwento ning pasibayong pamanalakad at nung makananong megsilbiyang gabing pag-asa bang pasibayang makapagserbisyo. Kaibat ni nga na mabulan ning pamanungkulan bilang konsihal, may desisyon niya iting kumandidato para alkalde bang mas isulong ing kapakanan dareng taga Santa Rita. Keti dinikdik na yari na ing kampanya at panahon ning eleksyon at oras na bang misan metong. Kabilang kanu kareng prioridad ng Calo, king kayang administrasyon, ing aspeto ning edukasyon, ing kabulasan at reng senior citizens, ing kabilyan dareng ortilano, reng kayanakan, ing sports ampong youth activities at ing aspeto na ning turismo. Pepa salamat si Calo king kayang pamilya kareng tala suporta at kareng kabalen amen nalakaran manibat inyang magumpisaya ang ganang eni. King pamanari ning kayang diskurso kinulay JT kareng ega na gana na misan metong para king kasaplala ning Balen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Bilang kabilang kay Intersectoral Committee of Central Luzon on National Immunization Program, big-sign lang joint memorandum reng DepEd Region 3 kaya bereng partner agencies. Ay report. Bilang kabilang kay Intersectoral Committee of Central Luzon on National Immunization Program, big-sign lang joint memorandum reng DepEd Regional 3 kaya bereng partner agencies. Ing main proponent na ning project ay may ka-agreement la kung makanano ma-address ing vaccine preventable illness para kareng estudyante. Edad 5 to 12 ing target focus na ning pamagbakuna nagawan king August. Kabilang king ibakuna da ing measles, rubella, tetanus, diphtheria,
at human papilloma virus para kareng babaeng estudyante. Gawan da kanu ini para maiwasan ang implikasyon ang pong sakit kapag magsimula na ing klase. 95% kanu ing target da para king herd community para asabi na full near protected lareng estudyante. Ako po Ira Ignacio para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen Susuyo. At iba mga paling balita, king pamagbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya beya kareng nominado yung San Fernando Rescue Unit o SAFRU king Gawad Kalasag Regional Awards ngining Banwa. Ay ning balita. Nominado yung San Fernando Rescue Unit o SAFRU king Gawad Kalasag Regional Awards ngining Banwa lalam ning Best Government Emergency Management and Response Team category. Ni pailalam niya king on-site validation ning SAFRU ning Central Luzon GK Field Validation Team inyang milaba sa Parumingo. Pwede mo na niya itining City DRRM Officer Raymond Del Rosario, kayabe dina City Peso Officer Mary Ann Biliwang at Acting HR Officer Giancarlo Angeles. Kapag nasaning validation ng siguraduan na tutugmala ring sinubiting dokumento at evaluation king aktuala implementasyon no pamagpatupad na rin programa ng SAFRU. Ingawad Kalasag, king pekamata sa pamagkilala king bansa para king gelingan at pamagsadya king disaster risk reduction and management. At tatanda ng tinanggap yang Beyond Compliance Seal ing City DRRM Council ning San Fernando inyang 2024. Meto nga patune ning mata sa kalidad o standard ning pamagsadya at serbisyo king panahon o oras ning sakuna. Balaos na mamagasig SAFRU na akwayang pasibayo ing prestiyosong galal ngening Banwa. Ako po Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. May babaeng tsansa na maging bagyuya in low pressure area ababantan ng pag-asa kilub ng Philippine Area of Responsibility kilub ng 24 oras. Tauliyang may yakit itiking 125 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. Pauli ng hanging habagat patuloy pamuri ng pamanuran kareng dake ng Central at Southern Luzon, Visayas, Ampo, Mindanao.
Kabalen, maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Hailben nyo lang ng webis, Remekala pa Istorya, ketiking probinsya. Yako po Benny Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.